kia netha nyakundi ando nyabere sana ya kabere Osoro na alenga imirimo kwamburi agateba ngana erongete mirimo ya umuntu ongete mirimo Ruto Osoro nyole ko ngemirimo ariko ngobu ambassador buri Ruto antebe nyale kumburi kwani umuntu ngakirete njuma na amanyire Ruto gutwa nge university no twa na university amo no na lengo modio soberege mara kwet na ande na Eldoret ti tukako ngemirimo oyo ndo nyitigete Millicent Omanga akanga kiresi misatano cyabo tukakambuli Sagero ngo kwande mirima nane naye tunzo kumuna bagusima no bakora Osoro da manyete lakini mona ko te yabanda ngana rongete mirimo tigo Osoro kurwanire rete ya akandwanira nakikanga tindi mu ambassador buli ale kondwanire bo ambassador mbuli agana akandwanirira tigo Osoro arwanira abantu abao bogirango bana ngantu bwatikira ukenene keroro ekenjine kiane Ruto angete kwane keneke nkeli kake lakini ndi ekiteri korokina atagete lakini digangira na asinya saengana ki nyasa ateriko kwa kiri otagete ya kwa kiri akoleti amaende kereki lakini kakinya chencheni Osoro ni musigete njira mu Rwanda tete chikura nje tu atale tenere lakini kotenga na ndwanirete obolimo Osoro mwali munara atagete paka atagete abo mu PS paka abo mu ambassador talinje njitima tingendo na mokorete nando Osoro tigache nchinga na kitatone abagira ngombaro abange basomete abayemeremo okay abantu abajumba abange bako genda chiwa bisikoli kitalimira mbago bagikoliria abantu bako na bagikoliria biasara unlike abantu bandi kitenda bako kitali abantu bakoliria mirimo